Kibor pelit galum ding jeri police station haka arpunyo tering nailar arja arpusau kila khot hajer yo ba h rinta thiang secretary kishnong nong sopho hadian bakladon ke jing parap daka ujor jing tho daka wika barjala ka balatip kerteng kum ka Aisha Khatun kumban syukudau baka joint action committee bakentop ya ka dorbas nong sopho mauba kiseng bhalang bakentop ya ka KSU ke FKGGP kiseng samla na kita ki arsh nong bat kiseng longkme haka khatnyo tarik nailar arja arpusau kala penlong ke jing khenra barjala hajan apa maupram kat baki dang khenra ka joint action committee kala lap ya ka Aisha ringkat u drugs na yengsa jongka ndrai khendiat singi hadian ke jing khenra ke ka barjala kala ujo da ejahar bat kenno bo secretary ula jrong kti ya ka hakbau lahap ban lej jubab ya ka hajer Yo secretary lasan ran lang da kinoi lam ka joint action committee berhaba kran sikilat pathai kubor uba Johnny Kharmulang urang ba snong ka nong sopho apa mau pram ulaong bahak por baki dang penlong ke jingken ra barjala kila yo ban batru ye ki khna di drugs kible thuru baki yo drugs na ka yengsa ka Aisha Khatun ka bala jutep kum ka pahari nak jingken ra ka yengsa jongka la yo ru ban kurup yo drugs kat kum ka jing tokit na ki nong di drugs bat kum ta ka committee kala IT pat ha ki seng long kmi ki bla sakhi ya ka jing khai drugs bi an ka ka pahari bat ban senran ya ka sha thanat klem da don ka jing jrong kti ya ka kumba kala kenno ka jikli jingi mulai itu ma ngamdai tam nga wade don gue pat ba di lu asimi ka tang ni ta gi nong khai Oi ketang ga Aisyah Khatun mak khon ga ketang lilu surat. Adin katu pada adin topik jengi ke IT no gini dia saka sang je kane ka jing shakhar hajer pat le se kai ka nakleng jong ki pulit ki ang Bharat kala उसके senong ini ba takti ya kan dari takung sabut nakaliang inong senong nakaliang sekretari nakaliang war kha ki dalang ga sni kamdan kata ka jinsi ani ka harap maka jingle dong ka kalong bertuting ya senong senong ini kanang menginam lin soban le khandra gini jat kam dili amati ndani misalnya nang ni nang ya cekman nak fresh ham dan baka jing non lang sen ay musim lang ni tak ki pule pa ki om no ta sing ba shakhar hajer pule susun statement nak yang seperti senong ni nakaliang ni sen komen tadi don ni nak senong ba ndai jadi ni da don lang harus ni Ani ka jing iyo bala kalong ka support lo tang humpai ni ap support kaseni man ka por man hajar rei ka bra ka business biar kamdan jiting kaya open business man nak kalian kulit sampai aku kamu Malaysia gelade ban kali to kit bahai gini no la kap dia nilai ni nang le kamu bahang ni mo ban kelaj nak samla lagi kon kijung ini Indonesia berap lama lagi sampai malai budak ni itu ya kan bukan pensiun di bawah ni kami ni pensiun siap pagi kesah ini kami hari kesah apa markup kesungguh ada ke pihak luar portal kerja jingsa manusia ada apa kasinong ya jing pek kasinong maka setengah ini mensuah ki air tengah naspi hari mentang lah pengkelas sekarang nosopo mensuah ki kot ya kan naspi hari cantonment area masa ini berkahap cantonment ke municipal area kuma kene sa cantonment ini nakaliang nyo ini digimla iban simekaanya iban being iban makaan yang siya kasong nga kaboring di trayek mo din kami rin kali yang kasong niya ay warning niya kasi ba kami sila na kam atala kuburo ang neskemat kan lain ini kam makan kan no nang ne din sa roy ya do mata girang song menuju di pada kajau trik kilado di kendra nado andru buji mester terter ado sibeji arbaji mesi adan apa ke dobar senong mau ba bat ke dobar senong
nong sopho permoprem hakani ke joint action committee ngila dan dengkat du ke dobas nong mauba ke dobas nong sopho permoprem berkunjuru kasih student union maupun circle bani ke FKGSP DKI ke bagai so kendit ba mentah kasih ke artnya trek bang yo ke jing syakhat hajar jong secretary nong jong ka nong sopho open moprem hawai day ba katu ke jing jah artnya trek nomor hatu kesni ke jing khandra ngila ya kita gimender hasitan ke jing khandra ngila yo du ke jing kem kena kiba jadi ba jadi drugs andai hadian bangila yo kem ki dilara iki sport ke dorbar hall jongka dorbar hall nong sopho bangila tokit iki na ai baki yo iki drugs berkunta terter andai puse bosuling go pat ba kita ki balik ki kamsni ki ai FIR persya kat yo secretary nong jong nong sopho begini ki balik ki kamsni ru ki badai kita ginong dia ya kini ki drugs jadi ki mender ki bawan na ka ke jaka ngintip kila nut berkila aslan ru ban ai FIR kat ya secretary nong ibala penkuk bor dak district council tinggi nakal yang ke joint action committee nginum song klikti hak bidai bekani namar ni nilong persyak sisa ada kini kinong way nong ar ki kwa berpibor ini yang ni ki balong try halakari ngi mansi ada don kam ban simek anya ketiro mana kita giba FIR katkum ga jing i ka FIR content ko kila ai maki ke kerteng ka lili ma hari ka lili ka khat ti ki jukhat Elias Sekar pa hari ti kini kide ki pedelas ki bal ahe ba bat kila don ya ke FIR keleng hapo kani ka state jungi Meghalaya ban ki police station man ki outpost ke FIR pi kedan tiga ni kejingkili ke bang pak ban bu ki pulit ki le ayu nam tajuk ki hatu ki aila na me ki bakin pentelun ya ka khai joki ban pesni ya ki emang salang ban penjot ikon sama jungi ada nak yang ke polisi permen kam sim khia himan sing hap sim ka anya ki jungi kong gumno kita ke FIR kena gumno ha kata ke FIR ki ga jingkeno kolong baik ba gadan ke jing takti ya ka tenre katkum kajing hakatu kasi hakapor bengi dan lang dekispa ngut kinong song ringkat bangi kisang balang kisang long kumi idan lang hasenda jungi hakapor bengi yo ken mekiru di kisang long kumi ki bakken meki bat hadu podon on police station di kisang long kumi bali on iki soto kangitai Kuma kemudian gue kata kajing kani boro fai kalau kata gaji keno kadai namar ba nilap ba kadai hari mengilak yo kami wi kena ipla badi kerteng ke joki bagi di ginong di ginong wanra yo drops na sabar te haba ka snong bat tingkat bangi kisang balang ngilak tristom banrak ding khang ini disni andai dakum ni pat ki peni yang iba ki ai dak ki ai kelaman dak FIR ini te ya kani dalil ngin mumla ban ya sha bat dalil ru minum ailan jingat regional khaba dari Nakaliang kilong kami kila penram jori ke jing syakot hajar u secretary snong bat kila dawai kate ke nong khayi drugs baka day ban mi snong no. Ning pong day bayo bat drop yo bat drop kay ko. Yo persatuan trong tang yo bat yo drop sila ini kiseng bahalang ini trong bat snong secretary snong ya don lang tinda kot pa kila yo bat tu dia lam yo hapo committee hall ikeli yo na ai manoba sim kerteng mau kan ya ka kya kulim maka day maka bat kata kami nan kasi bangi salikhat ya ka nayen ngilet mangihi kiseng long ngilet sawut ya nami Lawan na yalam ng po committee hall undan tak ya ka kami na masok man lagi kiseng yung sok ngingin pa tak ya ka ne hadu ya ka kun di kam dai ray daman ta pre bena baka IFIR yo secretary jo kasno mau tak mo uken ni kiseng lang kumingi dan lang hantun reklam tak man manulu ya ka nama nalawan yalam ya ka ng to po committee hall wan upulit nang to na po committee hall dingon himangi kiseng lang committee ya ka station dan balik di manuru let bagi hadu hapo bin house manuru let bagi
makin dan kulit bagi mereka pun bagi klasi kita om bayar tapi mereka merendak lu hamil ni dan lang menilai ni dan merendak dan lu bagi kulit Ano ka ay Kato ka pahri ni. Hadir ang kato wala dep arbuwe terik kuman IFI ya. Mo kata ba pi hanyaw tarik kanjaw mo mereka IFI apa deh aku tarik Ano ba siya masahe? masa siya nang sok di gari ni. nang sok nas gari Makla din ang suswa ka nang Ito lang siyang suki naman Magaday ka hap jong ka Containment area Siya na to ka tsaka siyang magi Hap containment area di Kam na doon iyo Baga iyo tagsiya lanti ba kanya sinong jong yes nang jong Hap ka jenjan hakan bagaday lanti Kito kinong di drugs Kinong wali hit Kinong wali Ang tubig kanya lanti ba to ka tsaka jong ikay Hakan lo ya lanti ba ng to po ka sinong ni ya lanti ba ng to tempat din ang to po containment area ya kay baladag ni isang lang kubigidan ang to presya ikam lay kumno kala kamne da kata ka sa sandri kan wat keno ba istakti so ilo ikam so ayan ulo Ibamot ban siya ni dangkang kalaman imang Uba Niki Lingwa Secretary ka mau ba uloong bakan jia yupat ya kipat ba nong song snong ladakat yo Secretary snong uba ka Khasi Hills Autonomous District Council kalapen kubor unsya parep hakan nong khayi drugs pasirkai kabolong tek kumba ka an kam tre kam hi nong shun re ka tre kam tangi ba tre kam mon sungobha Ti habang iyo sno kaniga kubor habang iyo kaniga message menen ba i Secretary snong jungga nong sokpo ipentip syangi bayong ba kadon ka allegation halor jung i tingi sung kendet ba kumno kala ban kata haba kipat ba kidon lang hang katugas ni kibabat ru kidi kipat ba henrengi kum kinong song nong sin charge nong bat kumjo ki sang halang nyadon rengkat hakatugas ni ba nikem ni gini gibriyo tinga syupa ban bu ka jingkeli hang ni kalong ya ka sarkar ba bat kumjo iki Basnay gian mo bagi ang ikalo bang hindi ban siya makti. Ngi kum ka joint action committee ngi claim siya ka an hakti. Henry dengla kemru ngi pentip siya gibor ba dipan. Te Henry kindet pat ngi yo menen man daga summon ba is Catrice nong dengan nong sokko bin hakwan hajer haka police station. Tingi syukwa ban kelihang ni naga sarkar ba ka sarkar naga por sa kapor ka juong. Ba kidor bar snong kidi ban trailang bat kipulet bat kumju bat ka sarkar. Te dade ba kalongkom ni ngakwa ban bo jing kli ka sarkar hakanu ka rukom nginya trailang bat ka sarkar la ni bat kipulet balay nga kli kata ka jing kli haba mensni mensyai haba Catrice nong ubala pen kubor daga district council ru ujang sa ngat akom kini kendon tengah tarai kibriu kumnu kin mi syakman ngakwa ban bo kan nga message syakman ka sarkar ba yakini kibriu pat kiba Lalak peleng dagi patba dagi seng malang bat kumju dagi borsnong Henry kini tang hapok hendet kenta kila laj kamot iyu kadon iyu silender kadon iyu nikwa bentip ya kata Henry yo briu bateri hokpat bisa someone pikot hangni ni hap up dagi kenta ke kata kadi kejingkili bagi kwa ban pan jingsyai ba menha kani ngidon ga meeting ru bat ka sarkar bakilaong ba ka ikhtiar snong kadai ka way bala ban penduk jat i kam sniu tingi kum gisnong ila ale ka kamram Henry ka basungsi mentapat kalong ba ni hapwan hajer man kumni Henry gitu ki beri ki badi drop spot ni ki ya charum seneng ki pet ki kmat ki behe man yang i ginong penyat snong te shay ka security shay ka future jumi kena samla bat kena ki bedang wan bedang he ki bedang san dade ba kalong kumni nganong ni pi ki beri syakmat ngatharai ki nummi syu syakmat pi kan kum ka jing snong nga tingala pan pau hakiman ki meeting ka banga ju yu hakiman ki meeting bangidon bat ki police station bangidon haki police station lani habagi kendu nagi sarkar ki beri bat dai pik ki an ngilaju ong ki ba kaan kalong kabasting palat nam tagi battery sniu ki bale gini kam taming ni kam drugs Henry yu beriu battery bah kaan katray man kalay ki te haganu garukam ki beriu kin mi syakman te kum ngi ki nong penya chnong ru kapenting kapen smit te Henry ngi bangidon ya kata ka jingit bat ka jingkit kli ka shnong ka thau hadu menta men ngidang ne bang ngidang bat ik ne kam
Hakani ke jing khara hadin gini ke jing khara kapoi kuwi pada kubentah ba ni okam pada segini kibriu kibiyadi yadi berjadi ini tiar tumpuan kemudrok. Padin gini nak kalian ga dorbar senong no sopo na yalam ini kibriu dekat senglong kami ke bidan lang basan ran atau kesni lara asbaka dorbar senong ke office nang dorbar senong. Di hadin gini nak kalian gejungki lalai ke benta abadai aku bagi pentip sikibor kaan barang kalian jengkaan kembala keren gini kisi di ladam kajingwan yang ki nak kalian ga department kalau baslam hadin kenta iwan hati kejaka bat kani hadin kani kila sim gini gibri bat kilara mana kalian gajungi kumga gini ka joint action committee ni la IT gini gibri sepok kaan mat kani ke basong kendit pada gini kisi begini kisi layu apapun kol ni description ng soko bay layu ay tadi akon na kesuman ba adon ba file FIRE na gani gabriel ba tip ka lili kabri kawai nagi senar nang hydrox kaba ilakya ma kete gesni kani kay bro kadi kawai ga jing pedu mesim ni di banten peja kita ka jing ya jing tray bantray nam ta ka ri bagi jak den ri ban radin khong ni hydrox kini gabriel bi air gani ga FIR persa di rep da kumni kumtai ikini nang yalam snong menta ka nang poi sekretari snong la shay ka poi rong ba snong la shay ka poi nang yalang sembarang kani ngin melawan pedang lenu ban kalian kejungi kani kejing kera ni nang penjur kejing kera ban minum i mar kani ke kubur ke basay ada sarkar ka trikam ni la kejong mentangin hap tre naman ngi hap syong hang tei ka snong ngabingi syong ka badap de kejing snio ngin hap le ke benta la kejong namar ngin hap pe ke future namtai ke generation di Banwan, namtai ki kun ki siu bijungi. Ada ya ko mentang ni melak bantik la kami ni gibril. Te ke banja hadin habut. Dengi ni sokia namta ka senong ka thau dengkat ki sang balang ni berelang ni bala don bat ni lu ke sini ke meningkong. Bantrei bat banrat dengkong ni biu drop. Te kani gibril ke jing a jungka ka dei kata hi ke bangi suktu ba ka dei be ban. Te ong peja ne kum kata kami siej yangi kum kinong yalam. Senong bagi nong yalam sang balang badang ni syafman yimdei bunwan khandra ini gibril andrei ka masjid nak kalian kejungi ru syaki kanumdei gani kajing kut kani gandei kajing sedang kani kanang kajing ai FIR dongka kanang lompat pensat cucu ini bangin nang trei bat mensiam kanang berham bangin trei nam ta gari bagi jait mendriu bat banrat ning khong ini kajing snio bat kalian kejonga sisien lagi ni kisni badak ru ngalakan tui ke police department makan le la kejong kubenta kamtami gini gibriu kumbalapan pau di nang yalam FKGP kidi gibriu balapau nam kapahari ke lili ke bagi tip kita ke Ilyas kadi gibriu balapau nam ni ke Sorslong ada state berok way ngatrai undang police officer kulit uba itu gini gibriu kaya kubenta bagi kile ngim tip kapasusi nakapor sakapor iseng balang irusiman kiyo man keminu blok tebukaan gale ayu pada balik kamla bentai lakam kani kamdei ke benta ka jungi ngi sutu kadi ke benta ke police department balingin hapsi mangi pada katakaan mangin dikra tu blok ngi don ke saukia ngin hablek nama kaan kam terekam Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya